uphendula ngela manje ubumenemene. Cha, ngisho lento ayishoyo ukuthi emini akwenziwa ukuthi nokuthi bese ebusuku uyokwenza lokho othe wena kwenziwa. Ubumenemene lokho, but ukulandela uNkulunkulu nokugcina isuku lakho angiboni kubumenemene, because uNkulunkulu ebengeke angidale ngibe umZulu bese akunyanya bonke ngizothina ubumina yonke into eza nobuZulu bami bese athi akayifuni. Ubengeke angidale mhlawumbe ngibe yiNigeria lokhu usiko alibeka lapho phekwami na yonke into indlela engangiphila ngayo before sihlangana sikwazi ukutravel bese athi uyayinyanya leyo nto ufuna abantu abamhlophe bezosicorrecta bona, because amazwe ngamazwe kukhona ubu-spirituality babo ngendlela benza ngayo. Uma ungabuka The Woman King, abantu baleka amanye amazwe singabazi lapho, but khona la behlola khona ngokwesimo samatshe besebenzisa imoya yamathongo. Khona la lo oshonile because ba ama-warrior, kuyaliwa kuliwa impi. Masishonile i-warrior babeka a certain thing engathi i-stage esikhandwe ngeplanga, balibeke lapho ukurecognize lelo thuna lomuntu, then mase bebuya bemnike lokho ayekuthanda. Wazi wathi lona omunye ungamnika amazwi lona ebethanda utshwala, mnike lento ade efuna ukubonisa ukuthi nabo bayawa-recognize amadlozi abo in a certain way. Lawo abantu esasingabazi, just ukuthi manje ngoba sekune-technology sinayo sesiyaxhumana, angicabanga ukuthi uNkulunkulu bengabeka lola amnike usuku lakhe, abeke lola amnike usuku lakhe bese sonke si-wrong. Kufanele sizocorrect abantu abamhlophe abasitshela ukuthi basidiscovera, basithola siphila ngendlela yethu esayinoku umdala, bese umuntu afika athi wasidiscovera kanjani, ubani yena ezosidiscovera. Leyo angiyi-understand.